dan di sini kompren live dan na house moods na pintu dan ya But I have to wait for him. Hi, Joy. Hello. Oh, Ariselda, makikita ka na sa ano? Pakita mo mga product Mga ano? Ano yan, wine? Ito yung ano open I don't know what is it Ate Silda? museum beer. May museum lalagyan daw ng alak. Ah, Ito lalagyan. yung lalagyan ng sugar, coffee, and ito yung para sa honey if you want to make what's that? May tourist ano. At may tourist This guide na is, ako. Ito Cheese. yung cheese. Yeah, this is famous apple straw. Wow, sarap. This is for palaman. From And this is a Netherlands. cheese from famous cheese in Holland. And this is for the cheese. You have to do. Yan, ganyan. And the famous Klompen shoes. Yeah. Alimpate. Ito yung ano, yung Oh, yeah. yung stroke waffles dito nilalagay yan. Souvenir. Souvenir yan. Oh, souvenir. Tapos pakita mo sila yung mga guest ng kwento. Guest ng kwento. Ayan. Hi. That is for vlog and YouTube. Yeah. Okay. Yeah. Yung pag ano, ikot mo siya. Yan. Ayan. Ayan. Souvenirs. Mga Pakita mo yung mga focus din. Ano, Joy, ikaw na yung cookies. Ikaw na magsalita. Ito po yung mga candies. Ayan, yung mga candies. Yung mga candies. Different kind of candies. Ito po yung favorite nila. Di ba dati? Plato namin. Oh, yung old. Di ba dati ganito yung mga ano sa Pinas ganyan. Old. Hindi pa rin dito nawawala sa Holland. If you buy something here, you can The blue and the red. Kutsara. Email service. Ang laki na. Ang laki na. Pero di ko na matiklo. So ayun guys, maraming souvenirs dito. Ayun. Brother. Museum ba yan ate? Museum siya, di ba normally nasa loob? Ito nasa labas siya. Alin? Ano yan, train? Oh, ayan na. Baka ng train. Oo, train. Train. Maiwan na tayo, maiwan. Hindi na kami maiwan, magta-train kayo. Saan yung pupunta yung train? Yeah. Sabit ka, Joy. It's a Ang aming photographer. nakasmention ko yan. Jongen, jongen, groeiende Photographer. Kasali. Dan even stoppen bij in de tuin. Ang ganda tayo. Bij kinderen hebben de speeltuin en die hebben de haarkap. Ayun, sir. Dito mo po sa Met kinderen. Ay, aming pangalawang photographer.
Saan ko makikita? Leno. Ja, aan de rechterkant een cadeautje van het grote thuis. To the right side a gift, a Greek gift from Si the Joy again. after the flooding in 1950. Ayan po. Het huis stond een ramp op 4 restaurant. Het Zeeuwse kerk uit zeer. Ito mas malaki. Yung video magsasalita ka. Hier kleine schooltje, de rente. Zo te zien is de juffrouw. Hier is onze jaarknikker uit Rotterdam. Rotterdam. Er zijn vlaggen op vlaggen uit. Op de zomer is die vlaggen te halen op de hei. Vorig jaar uit van uitgenomen. We hebben in Schotland en België. Old house. Timba nila yan. Ano nila ng tubig? Ay, kasi yung friend namin nila. Kaya nga. Parang sa atin din, di ba? Ay, a restaurant? Oh, restaurant. Yung mga Indonesia noon, ano sila eh. Ay, ang ganda. Yan, kanta tayo. Ayun, ang cute yan. Oh, Bamboo, bamboo. Yan. parang ano, parang buhay. Halika, magtinda tayong ice cream. Old province. Ay, ano to, old life. O Joy, turning doon. Yan, pakita mo. Ito Ayan. Indonesia na tricycle. Uy. Ah, wow. Ito, Indonesian tricycle. Yan. Oh, wow. Hindi. Ito lang ang bahay ng mga ano nung araw Indonesia. Ito yung Indonesian Oo, tricycle. oo, oo. Para pagkakatuti, oh. Meron ka. Ano na film? Replay mo nga po. Ay, replay. Oh, meron kaming ano dito. Ano to? Orchids. Ay, orchids ba yan? Di ba, Joy? Sis orchids. Uy, lakad bulan. Oh, guys. Lakad bulan. Oh. Piling ko lakad bulan ata yun. Bako. Goedemorgen. Welkom in het Openbaar Museum. Welkom in de Rotterdamse combinatie. Een combinatie uit 1931 en 1917. 7 jaar oude aanspraak. We gaan een rondje maken van ongeveer een kwartier. 6 maar in en leefbezoek. Fotografie eten en drinken en stoppen van plakkerigheid. Is de opgewend gast in het museum. Please, no drinking, no eating, no candies in the streetcar. We don't like stickiness in this museum piece. 15 meter klimmen. Alleen net langs het hoofdkantoor. Sige. Isa pa nga.
komen we zo een boerderij tegen uit 1700, ruim 300 jaar oud. About 320 years old. Nice farm. En die boerderij heeft als luxe voorzien een waterput. Dus de kindertjes hoeven daar niet met 2 emmertjes water te halen. Je hoort de wielen een beetje piepen, dat betekent dat het mooi droog weer is. Dat is wel fijn. En u ziet ook dat dit een